Hier le jurip kenja kaseng hito penusla circle ha kajing yalam jong presiden jongka uba yarbok langkong tani bat general secretary uba shempang kong tani kani kajing le jurip kejongki kala jia kalai tarik unok pra arjar arkoar kabelas dang bain na sharum jong penusla halor babun kijing ujor kibami na kipat ba jong kani kathan ha kabaya de bat ka repairing work kabala tha leng ba ka NHIDCL kabalong rukum kajing trai kabala suki shabapalat bat ru kabakta ha ka roy kapar. Ini ke ba nakaliang kontraktor di ban simkia ba amar ba truk dakisan sepatli simit kejingnya pas kali pak ani kan lang bawan rak jing mama buat yakin nasional jong hiru te kumbolong mentas hiru umdan hajing trai Kaseng kala pauru baka kemen haba kanu kathan kala yo ka development kata ka development ka bayat pet ya jenti ndrai om kum kani ka jingpen saja yo ba pat ka bom iyat kam hai iru kala pauru basane kin bun tangki kontraktor ki bom la setiaban pentulun ya kam bat simkhia kaseng kala kan thoru yo lokal MLA uba Preston Tensong uba deiru sembut menteri kecela da ka boong le CUMLA jongiru umla ban suthu ya ka jing ka jong ba namar jukam mon jongo ha kan kathan ya ka jing sniu jong ka surong ndrai ha ka ba ka election kala jan kaseng kala dawa pet yo uba Preston Tensong baundon ka jing kit kli lem ban pentulun kloi ya ka kam nada idon jing seiso le se kaseng kan sashim ya ka sinjam banwan ra ya ka jing tuko wat ha ka por kan basru kita kasih ni nakaliang seng hito penusla circle ilayo ban jurip hakini ki jaka ki bahap sharum jong ka penusla area jongi ki bang tip alor bangi yo kawai ka kerwo ka ban nakaliang deputy chief minister UMLA jong kane ka konstituensi jongi upon pau ba nakaliang ka sarkar kala IT ya kan SCL kan isu ya tingo kardar habe de ber repair hakini ki jaka de nakaliang ka seng din jujuan yo bawan sedang masa kasih bawan keduk ya kita di kontraktor lani kinong tray bangin penpau halor kata ke jing ke jongki marbadon ki surok hakini ki jaka ki ngat aka repair section ki ba don ki jing song seir ki pai ba ki balik bawan wan mata kasih banyak keren beki habis ba kata ki tolong kata kita di kontraktor lani kinong tray kam ini nak kalian kasih itu ya lokal MLA Syria Petria ya kalian kam buat habau ai ke kam ani ke department ke ai ke kam kini kontraktor jadi menang fit kontrai dan kumta seni satha juni lai bagun ki kontraktor bila ru ban ai de kiwe kontraktor kemudian ke mesti mentrai senang ba kan wan ra ru ya ke jing suk ngai ki pat ba kawai ru katong hi kaseng jongi menta ka long be ba ngi kwa ke development te haba phiung wan ra menta kum kani ke repair section kum de tingi kwa ba kani ba ka kam ke ya be khmat ka progress ndrei kum do kam de ke banlong kum hakani ka sngi ba menta ba ngi wan ba kam don ke iru te ki jing ki ba mi man ka sngi ki de ba so tho ya kata tingi ngi ba mat ki jing ki pat dong chong jingi ki mat ki jing ki ba harukum khamtam sekilan border hak permit kila don sakini ki truck tiba di truk joki ekspor dah kasau spot ini dia sini hanu kedung ini apa sekali hanu kedung ini ya like mau for emergency atau for pang sistem kita ka buar juga di tempat nasional jongi take away kalang ba kung balong mentah nakaliang MLA jongi lese umju kampoi ba sakini kita jongi sakini jaka jongi ba mat ikijing te kumbalong lajan ke election mentah te ngangit hi ba pinsa poi bat pinsa yo mat yakini te pinsa sutu balada pimle kulo yakini kan wan ra ru ya ke jing ko haki hakapor ba pilai kan bas hakapor election kum hakani hakapor election mementah